Acara ini disponsori oleh Pemirsa Indek Penglimakan Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma BPS Selami Puniki kata miolehang perhatian saking jajaran Dewan. Risa Jroning nambakin kahanan kaun jajaran direksi BPS rau mangkin serta mau usaha antuk mecikang turnin capang pikolehan ipun. Silit tunggal nyani melarapang ngulengang parkir bersistem ring genah ngeranjing pesisi. Dirut Perumda BPS Denpasar Nyoman Putrawan Mausang, rau mangkin paiketan dane talar kantun nureksain bisnis plan sanes sedurungyane sampun kemargiang. Asa punika talar ringgala pungkuran, Perumda BPS talar madui amongan santukan wenten tiga pengrincikan core bisnis, sane kesuksarahang oleh pengelola Majeng Perumda BPS. Kuentenan tiga core bisnis sane kesiagayang Pemkot Denpasar Majeng Perumda BPS, ritembangan kantun ngarianen ugar-ugar pindah ke dasar pemargi merupa peraturan wali kota. Tiga core bisnis inucap inge punika pengelolaan dermaga sanur, aplikasi jasa layanan paun Denpasar, miwah penyagayan penataan utilitas ring Denpasar. Putrawan ngewuhin salami puniki Perumda BPS keni wesanan kawan pandemi COVID-19. Paiketan dane mausang nainen memocol, sane ngawinang pikolihan ring warse kalih talis likur dahat kaon. Raris ring warse kalih tali kalih likur, keuningin sampun sayan ngelimbak. Punika mawinan rauh mangkin paiketan dane ngulengang indeks pengelolaan parkir bersistem, ring mekata aset duen kota Denpasar. Silih tunggal nyane genah parkir ring pesisi Mertesari. Yening preside ke kelola becek, paiketan dane masih kayang kanan inucap sidenin capang pikolihan. Ngeninin sistem parkir yang genah ngerancing pesisi inucap rau mangkin kanton keut sahayang. Napi malih genah iri ke rumah sekowidangan pariwisata. Pengelolaan parkir patut ngangge sistem ring sejroning mincapang ayahan. Bali Pos nguning